Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakun hanyo trap National Awakening Movement haka shibo tarik ujaliw arja arpasaw kalalit ban IT ya ki kwat jingtho shaka DGP kejala bat sha Chief Secretary kejala dak bakdo bat dawa badeban penken riak no mardor ya USP ke East Khasi Hills Uritu Raj Ravi nakani kejala habakran shakilat pathai khobor Working President ke KHANM ulaong bagani ke jingdawa ka seng ban penken riak no USP ka de hadian ke jingja ka balaja hakamiet ka phara tarik jaliw baka tanat pulit haka jingalam USP kilawan hapo kadara Syong syak tangan ke kong bindas daga jintmu banra ya kata kelong kemi bat ai daw bakin lejra ban le ya ke medical check up nak benta ka kot ka khya jongka shushu ulaong bagani ke jingle USP kam ya hap satya namar ka de ka kamram ki doktor ban pet ya ka kot ka khya ki pulit ulaong gani ke jingle kala pendu jingshanya ya ka tanat pulit namar baro ki pulit ki basniu bat de halor kata ka nongrim khnang baki pat ba ka jela kin bu sniu nation ya ka tanat pulit badiban penken riak no USP Uritu Raj Ravi nakani kejala Kaji thui kedai bani kendo yau Chief Secretary indai yumda na po sarunta penjabar nila awan kendo no additional CS nila awan airu kawai ke city sai DGP te kani ke city ka buknya ba kani ke jumani kendo ko jongi yau additional CS kadai be halor katu ka jinjia ka phat jan mit ang tia ka jaka ba akan wei long kume jo ja ko jongi kumbang lai hi na ki video na ki clips ki ba borok pai ba lagi kapau bam internet dia tu komle jong ki bor pada bari bat ya ai kan tambe nakale jong SP dan nakale jong ngilai kren badi additional chief secretary ngila komdi ba haka bukti hi haka disisa ki tenat kulit kidan kami ka jikersan di sini jong pat ba kang bakin la menteri kamba ini ketua ka jingjia tu sini ka lesi kan kempau ba ka traffic ke kadika police department kam terikam bat lesi kan penduk jingsania akabat jopai ba ya ka police department dan kalian berjumi ila ai jumut ludak ka jingho ila krendu ba kenang ba kipat ba jingsania ya ke police department nomor undi barok wasni dan kat tu kat nengut iba penbun nam ya ki babun balak nak bentar sih ibadah dia nanti nak kalian kajungi ya bu kajindawa ba government kadai ban kenriak no yang ni USP mentah kenang ba kipai ba sanya ba biang hak kadika sokap nomor lada ka government kampung keria yang ni USP wat hadin ketua jinjia prateri kan pa government ke support pun kini jinjia fit kabam bahar kata pada kaji siapa ba dan kalian jong additional chief secretary like jintip ba ya katu jing aji ko jongi it's a simru ya report na DGP bat kinsa le ya kan jadi community mana kalian government kan dia kalau kali ke situ kali halo kata ai kan jing le juga spi kumbar apa wi ke pa bai ba la so oh dia le ibor juga ai ki ya kene kalenti haka jingbu ai ki ya chum seneng wan ra ya ka don oda lesi ki ba poli kena samla jungi kengat kaji khut no no kamdai su kan no kaji se jing kamdai su ka polisi ni kadi khut mo ha jing sio ko joki na kale ga jungi pen mai ke bat ila ban len ini kanget senam di belakang ila yo i mai kata ka jing pun kambak la di bor kulit ya ka bor ko joki lada kadai ke mela su kan ka por ko lada kadai ya ka juja di ba cing apa mulai lada kadai ka disak ko gas di dukan jogre pai ba ang ni apa jen DC office ani kiwi ko jinjang lai kinong hikai ilu pli masya sa koktel gas sa so sa bom di kani karawan ra ka keren ba uplu la ka mon tapi ni logo basni wa ka so government de ba ka tela kam punya kini bentar na kalian ko jugi na kapor sa kapor na oma na abu jukli government sanu kadon kataka Police Accountability Commission. Hau araja ada hak kejuan juga oleh Police Act. Ketua ain kalau pakai saya kena, bah aku lain benar.
Jika jingwan kemerdekaan, government dari konstitusi kerana Police Accountability Commission. Kerana commission kan baiknya kan tidak semur ya kan jingwan dan kapal semur dan kubar ai. Dia joki polis ya kan bawa joki kan. Ada hadu mentap ada yang ini bah. Ya si kamdon kerana kaji siapa nak yang tersangka. Apa pun ini akan bisa baik. Accountability kan baik siapa government baik. Maka di government gaba buku besar yang ini kerja lagu ini. Jika klik juga klik, tadi bisa important.